Umurambo w'umukobwa mu kigero cy'imyaka 29 wasanzwe munsi y'urugo ahazwi nko ku 40 birakekwa ko yaba yishwe nk'uko amakuru atugira bivuga. Mu masaha mu gitondo abaturage abayobozi mu nzego zitandukanye barimo iz'umutekano bazindukiye ahazwi nko kuri 40 mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nyanza umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza bitewe n'umurambo w'umukobwa bahabonye. Ikinyamakuru Umuseke wagezeyo usanga munsi y'urugo rw'umuntu hari umurambo w'umukobwa witwa Ntirandekura Solange uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko. Makuru avuga ko nyakwigendera nta mwana yagiraga. Abatuye kuri 40 rero barimo nabo babanaga bavuga ko yakoraga akazi ko kwicuruza, bakavuga ko nyakwigendera yaba yishwe. Umwe muri bo yagize ati twumvise ko ejo hari umugabo basangiraga mu kabari, ati buriya rero ntibumvikanye igiciro, ati niko kumwica, ati nubwo tutavuga neza ko ari we wabikoze. Nyakwigendera yavukaga mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza. Abayobozi bari bahari bakusanyije abo bakekaho ko bakora uburaya, nabo ubwabo mu mvugo zabo barabyemera ko bakora ako kazi ariko ko batitwa indaya ahubwo bitwa indangamirwa, bicajwe hasi ngo rero batanga amakuru kuri rwa rupfu. Umunyamakuru w'igitangazamakuru Umuseke wari ahabereye ibyago yabonye inzego z'umutekano zipakira abantu babiri mu modoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakekwaho kuba bishenya kwigendera Solange. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Jide yabwiye igitangazamakuru ko abamaze gutabwa muri yombi ari 4 bakekwaho kwicenya kwigendera ariko bashobora kwiyongera. Ati perereza riracyakomeje ngo amenyekane abishe nyakwigendera nk'uko uyu muyobozi yagiye abigarukaho. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, Dr Edouard Ngirente yitabira inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yageze i Bujumbura mu Burundi aho yitabiriye inama yo kugenda idasanzwe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ahagarariye perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu nama y'abakuru b'ibihugu nabwo iheruka kubera i Bujumbura yigaga ku mahoro arambye muri Kongo, hanzuye ko ibihugu byemeye kohereza ingabo bibikora vuba kandi impande zihanganye muri Kongo zihagarika imirwano n'imitwe irwanira muri kiriya gihugu igashyira intwaro hasi. Inama yitabiriwe na Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi, Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda, Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo, Madame Samia Suluhu wa Tanzania, William Ruto wa Kenya na Ministre Deng Alol Kuol wa Sudani y'Epfo uhagarariye Perezida Salva Kiir. Muri iyo nama hanzuye ko ibikorwa by'ingabo z'akarere bigomba kujyana n'inzira y'ibiganiro yaba ya Nairobi n'iya Rwanda muri Angola. Utazabyubahiriza umuhuza mu biganiro Uhuru Kenyatta azahita atanga raporo ifatweho icyemezo n'abakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama. Icyakora kuva imyanzuro yafatwa umutwe wa M23 ukomeje kugarukwaho wabaye nk'uhagaritse imirwano nubwo utavuye mu birindiro byose nk'uko wari wabisabwe. Uyu mutwe ukomeje gushinja leta ya Kongo kwigabaho ibitero no kwica abaturage bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntiyahwemye gushyira u Rwanda amajwi ivuga ko iri inyuma y'uyu mutwe wa M23, ibintu impande zombi zihakana ziva inyuma. Ubu haribazwa niba uyu mutwe uza gufatirwa izindi ngamba cyangwa se leta ya Kongo yajya mu biganiro nk'uko uyu mutwe ubyifuza. Perezida Museveni wa Uganda kuri wa mbere yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano bikaje ku bakundana bahuje ibitsina. Iryo tegeko ryamaganwe n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu kuva ryemezwa n'inteko nshinga amategeko. Amahanga nayo yararyamaganye arimo leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Perezida Museveni iryo tegeko yari yasabye ko risubira mu nteko nshinga amategeko kugira ngo rihindurwe abone kurishinya. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yacukumbuye icyo amategeko y'ibindi bihugu byo mu karere avuga kuri iki kibazo. Muri iri tegeko hagaragaramo ibyaha bisha birimo guhana abinjiza abantu mu miryango y'ababana bahuje igitsina no kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bihanishwa igihano kigera ku gifungo cy'imyaka 10. Perezida Yoweri Museveni yagiye yumvikana kenshi agaya akananenga bikomeye abaryamana bahuje igitsina. Ibitekerezo bya Perezida Museveni bishyigikiwe na Minisitiri w'itangazamakuru Muganga Chris Baryomunsi. When you look at the science of evolution, we argue that if homosexuality was genetic, then there would be... Iyo urebye siyansi y'ubwihindurize twemeza ko iyaba abaryamana bahuje igitsina bituruka ku buremangingo hari kubaho igitutu cy'ubwihindurize kuri ubwo buremangingo
bivuze ko abaryamana bahuje ibitsina bari kuzimira ukurikije siyansi y'ubwihindurizi. Kubera ko batabyara, ntabwo bongera umubare wabo binyuze mu myororokere, biyongera gusa binyuze mu gukangurira no gushaka abo binjiza mu muryango wabo. Duhereye ku bumenyi bw'ubuvuzi, bituruka ku bidukikije n'imirerere aho kuba ikibazo cya kavukire. Nature, the environment, rather than being a natural issue. Abakundana bahuje igitsina hano muri Uganda nabo bamaganye umushinga bivuye inyuma bavuga ko ugayitse kandi ukangurira abaturage kubabangamira no kubanga kandi ukanabangamira ubuzima bwabo bw'ibanga. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucukumbura uko icyo kibazo cyifashe mu bihugu byegereye Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kugeza ubu nta zina bafite ry'abakundana bahuje igitsina, bivuze ko nta n'itegeko ririho ribihana nk'uko umunyamategeko Heritier Gashegu yabitangarije Ijwi rya Amerika. Le mariage entre deux personnes de sexe du même sexe, guhitamo kubana ku bantu bahuje igitsina ntabwo bihinduka icyaha imbere y'amategeko y'igihugu cya Kongo kigenderaho, kubera ko ari imigenzereze itarahakwira, ariko hakurikijwe amategeko atanditse agenga umuco n'imigenzo. Abo bana bahuje igitsina bashobora kubihanirwa, ariko nakubwira ko nta mategeko abigenga hari kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu mategeko. son sens sur le plan du droit. Mu Rwanda nubwo ibikorwa byo kuryamana ko bahuje igitsina atari icyaha giteganywa n'amategeko, abakundana bahuje igitsina bavuga ko sosiyete ibaheza. Uyu ni umwe mu baharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu. Yadusabiye kutavuga amazina ye. Mu Rwanda nta tegeko rihari rihana homosexualité, ariko nanone haracyarimo ibibazo, haracyarimo imbogamizi ari nazo dukomeza gukoraho kugira ngo ibyo bibazo bikigaragara byo kutakirwa, byakato, byihezwa cyane cyane mu miryango no muri sosiyete kugira ngo bibashe gucika burundu, kugira ngo n'abantu ba community yacu ya LGBT babashe kwibona mu muryango nyarwanda. Mu mwaka wa 2016 ari mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame yabajijwe icyo atekereza ku bakundana bahuje igitsina. It hasn't been our problem and we don't. Ntabwo ari ikibazo kandi ntidushaka kubigira ikibazo. Turimo guhangana n'ibibazo dufite bitandukanye kandi tubashaka kugira ngo dufatanye n'abantu bose. Nk'uko rero nabivuze ko atari ikibazo gikomeye kuri twe, ntitunashaka kubigira ikibazo. For us, I don't want to make it a problem. Mu Burundi ho amategeko ntiyemera abakundana bahuje igitsina. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Ijwi rya Amerika ryabagijeho inkuru y'abantu 24 batawe muri yombi mu mujyi wa Gitega bazira ibyaha bijanye no kuryamana kw'abahuje igitsina. Amategeko ya Tanzania nayo ntabwo yemera ibikorwa by'abakundana basangiye igitsina. Mu cyumweru gishize, nk'uko ibinyamakuru byo muri Tanzania bibitangaza, urukiko rwo mu karere ka Mutwara rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 30 kubera ko yahamwe n'icyaha cyo kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Naho muri Kenya mu wa 2019 urukiko rukuru rwanze gukuraho itegeko ribuza kuryamana kw'abahuje igitsina. Itegeko rya kera ryari ryamaganywe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Amategeko ya Kenya ateganya igifungo cy'imyaka 14 kuba hamwe n'icyo cyaha. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
mu Rwanda umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu CLADO urasaba ubutegetsi kubahirija uburenganzira bwa muntu mu gihe cyo kwimura abaturage buvuga ko batuye mu manegeka. Uyu muryango uvuga ko abaturage badakwiye kuvanwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye. Asumutakaboyi mu ibaruwa uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu wandikiye umujyi wa Kigali ugaragaza ko ibikorwa byo kwimura abaturage bavanwa mu manegeka birimo guhutaza uburenganzira bwabo. Safari Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa CLADO yabwiye Ijwi ry'Amerika ibyo asanga bikwiye kubahirizwa mbere yo kwimura abaturage. Iyo turebye uburyo bimurwamo dusanga mu by'ukuri hari ibintu byinshi bitubahirizwa. Umuntu aratuye afite umuryango ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mukano no mu manegeka. Muri ubwo buryo abahungabanye umubujije ituze n'umutekano. Icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho, babasange, bababwire ikibazo ko kimeze, bacyakire, noneho baterure igisubizo hamwe. Ariko igisubizo baza bagifite. Ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana, umuryango muri rusange bafite, ntibatekereza aho bazimukira. Ibyo uyu muryango usaba ntibiri kure n'ibigenda bigaragazwa n'abaturage, aho basaba leta kubimura ariko babanje guha agaciro ibyabo. Aba baturage nabo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabo bagezweho n'icyo